Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kerana menonton video pada kali ini. Dan kali ini kita bersama segmen Team Select Game Week yang ke-7. Baik sahabat-sahabat, bagi sahabat-sahabat yang masih baru di channel ini, saya harap sahabat-sahabat boleh like dan subscribe channel ini, tanda sahabat menyokong. Jadi untuk segmen Team Select ni, saya akan berkongsi proses saya berfikir untuk merangka pasukan. Jadi sahabat-sahabat yang mempunyai dilema yang sama ataupun tidak sama, saya harap video ini dapat membantu sahabat-sahabat untuk mencakna idea untuk menghadapi game week yang ke-7. Baik, tanpa membuang masa, kita review apakah prestasi rakan FPL pada game week yang lepas, game week yang ke-6. Baik sahabat, tabarakallah, rezeki Allah green arrow lagi. Jadi saya meningkat, melonjak rank 461,832k rank daripada 1072 juta rank kepada rank 610k. Jadi rezeki Allah yang mana saya dapat 75 poin dengan hits satu hits, yang mana pada minit-minit akhir saya ikut deadline dilema, saya ikut stream lah. Tak silap saya Let's Talk FPL dan juga FPL Mate, tak silap saya, yang mana ada beberapa hint yang mereka bagi berkaitan dengan pasukan Brentford yang membuatkan saya menjangkakan Bruno Fernandes akan mendapat penalti game week yang ke-6. Dan sangkaan saya tepat. Malangnya, sahabat-sahabat, malangnya, Bruno Fernandes ialah pemain hit saya. Malangnya, Bruno Fernandes gagal menyempurnakan sepakan tersebut. Jadi saya menanggung -1, sahabat. Jadi hit saya tidak membawa pulangan. Jadi apa nak dikatakan, tapi rezeki Allah masih hijau. Jadi saya berfikir, proses saya berfikir game week lepas, kalau saya nak hit pun game week ni lah ketika saya mengaktifkan chip triple captain ke atas Erling Haaland, sahabat. Jadi saya bacakan kepada pendengar-pendengar di luar sana. Penjaga gol saya Raya, pertahanan Virgil van Dijk 2 poin, yang mana bolos 2 dan kena kad kuning. Dia patutnya kosong, tapi sebab dapat Defcon, dapat 2 mata. Senesi, buat pertama kalinya dia tak dapat Defcon, tersilap saya. Ni mata di assist dan bonus. Saya pun kurang pasti rasanya, tak silap saya. Lepas tu Calafiori 1 poin, kena kad kuning. Dan juga Anderson konsisten memberikan mata Defcon 3 poin, tapi sebab dibolosi 2 gol, nasib baik tak 4 gol. Kalau 4 gol saya dapat 2 poin sajalah, macam Van Dijk. Jadi ni 3 poin sebab dibolosi 3 gol. Jadi Bruno Fernandes mengecewakan, -1. Ryan Diaz 2 poin. Semenyo kekal konsisten sejak saya membawa masuk beliau pada game week yang kedua, 7 poin. Erling Haaland triple captain 48 poin. Gyökeres membuat 5 percubaan ke-5 di dalam kotak penalti tapi masih blank 2 poin. Dan João Pedro tanpa kehadiran Cole Palmer agak menyedihkan. Game week 2 je tak ada Palmer, dia form. Selepas tu agak menyedihkan. Mungkin dia membawa kecederaan kecil, kata Mariska. Jadi pemain di bangku simpanan, Dubravka 1 poin. Guehi, sahabat ni, Guehi 7 poin. Yang mana saya memang dilema pada game week lepas, sama ada nak mainkan Calafiori ataupun Guehi, dan di situ saya membuat kesilapan. Dan Paqueta 4 poin, sahabat ni. Paqueta telah mendapat mata Defcon di bawah kejurulatihan Nuno yang baru, kejurulatihan baru. Jadi dia nampak boleh membawakan mata Defcon. Dan Leafy perancang daripada Sunderland, 3 poin. Jadi keseluruhan 75 poin, hit 1, 75 tolak 4. Jadi total saya dapat 71 poin, yang mana melayakkan saya untuk dapat ranking 610k terbaik keseluruhan. Jadi saya kongsikan apakah perancangan saya game week yang mendatang, game week yang ke-7. Baik, kita pergi kepada perancangan pasukan. Baik sahabat,
penjaga gol ialah Raya menentang West Ham. Untuk pertahanan, Virgil van Dijk menentang Chelsea away, yang mana kita tahu Chalobah digantung perlawanan dan Chelsea akan beraksi tanpa Allahu Rabbi Cole Palmer. Jadi João Pedro pun tak pasti, kalau dia beraksi pun mungkin kurang fit. Jadi Senesi Fulham home, Calafiori West Ham home, Guehi Everton away, Bruno Fernandes Sunderland home. Ini yang saya fikirkan. Game week lepas saya bawa masuk, saya nak dapatkan mata daripada permainan pula, perlawanan Brentford away dan juga Sunderland home, sebelum saya menjual beliau mungkin untuk Muhammad Salah. Jadi tapi apa nak kata, rezeki dia miss penalti lagi, sekali lagi untuk kali kedua game musim ini, sahabat. Jadi Bruno Fernandes dapat 3 penalti, hanya menyempurnakan 1 penalti di laman sendiri. Jadi mungkin game week ni saya jangkakan mungkin dapat lagi penalti, sahabat. Cuma Bruno Fernandes akan berhadapan dengan Rolf, penjaga gol 4.5 juta pound dengan mata tertinggi setakat ni. Rangers Brentford away, Semenyo Fulham home, Haaland Brentford away sebagai kapten, Gyökeres West Ham home dan João Pedro Liverpool home. Jadi barisan simpanan Dubravka penjaga gol, Anderson pertahanan, Paqueta menentang Arsenal away dan Levy menentang United away. Jadi formasi saya rasa saya kekalkan. Double up pertahanan Arsenal dan Guehi. Guehi nampak takkan saya nak benchkan pasukan nombor 2 Liga sekarang, sahabat. Jadi jika sahabat-sahabat ada Richards, kebanyakan ada Richard dan juga kebanyakan ada Lekua mungkin Munoz mainkan, sahabat, kerana beliau pula pasukan Crystal Palace unbeaten setakat ni, jadi, dan mereka berada di tangga kedua Liga, jadi pasukan yang kuat. Kalau kita lihat daripada ranking Liga, dan boleh dipercayai, sahabat. Dan Guehi sudah mula mengutip mata Defcon. Dia ni kes macam Allah Rabbi Gabriel lah, sahabat. Kalau ikut stats, memang Gabriel tak ada mencatatkan Allahu Rabbi mencatatkan Defcon ni, tapi saya lihat sejak ketiadaan Saliba, dia pula menggalas tugasan Defcon. Dah lah ada Defcon ni, dan dia ancaman daripada bola mati. Jadi untunglah owner game week lepas 13 poin owner si Gabriel. Jadi kalau ikut perancangan asal, saya ingin menyimpan free transfer, dan saya ingatkan kepada sahabat-sahabat, game week ni ialah game week yang terakhir sebelum IB yang kedua, sahabat. Jadi kalau boleh roll transfer, jadi sahabat akan ada 2 free transfer. Macam saya akan ada 2 lah. Kalau saya tak buat transfer game week ni, saya akan ada 2 free transfer menjelang game week yang ke-8 nanti, 2 minggu lagi selepas IB, sahabat. Jadi itu sangat diperlukan. Kalau sahabat lihat pada IB yang lepas, banyak kecederaan berlaku semasa aset FPL beraksi dengan skuad kebangsaan. Jadi macam shield lah untuk perlindungan kita, free transfer. Jadi kalau boleh sahabat simpan transfer. Tapi sahabat, ada yang menarik hati saya, sahabat. Menarik hati saya tapi hits lah. Tapi saya rasa kemungkinan kecil lah, mungkin 30% saya buat, yang mana saya ingin membuat pergerakan yang ni, sahabat. Saya kongsikan dengan sahabat. Mungkin raya kepada penjaga gol Sunderland dan Virgil van Dijk kepada Gabriel. Jadi dengan ni saya akan ada 2 pertahanan Arsenal yang mempunyai ancaman daripada situasi bola mati. Walaupun Gabriel menjaringkan gol, sahabat, sebenarnya Calafiori telah membuat 8 percubaan ke arah gol, berbanding si Gabriel 3 tak silap. Cuma Gabriel ni dia sekali try boleh dapat gol. Kalau sebenarnya banyak percubaan, tak silap saya tandukan lah, dan juga mungkin percubaan rembatan dari Calafiori dalam kotak. 8 percubaan ni saya tengok Fantasy Football Scout. Dia video yang mana saya dah lupa.
Jadi dengan ini saya ada dua ancaman dari segi bola mati lah. Tapi dengan hits, dengan hits sahabat, saya dapat bawa masuk penjaga gol terbaik setakat ni. Poin terbanyak juga saya rasa si Roth ni daripada Sunderland, dan saya yakin dengan pertahanan Sunderland selepas 6 game week. Ataupun kalau saya tak nak bawa masuk Roth pun, mungkin saya boleh bawa masuk Petrovic sahabat. Tapi dengan hits, sahabat. Jadi ini ada kemungkinan. Jadi saya masih double up pertahanan Arsenal dan saya dapat Gabriel. Cuma dengan hits. Saya tak pasti sebab game week lepas saya hit sebab saya triple captain. Jadi tak dapatlah anak panah merah. Jadi game week ni. Jadi saya rasa dalam 30% saya akan membuat pergerakan ni. Kalau saya dapat double up lah pertahanan Arsenal. Jadi itu proses saya berfikir untuk game week ni. Yang lain saya rasa saya akan kekalkan. Yang mana saya rasa saya akan membawa masuk. Saya akan menggunakan draft Salah Haaland untuk bermula selepas IB. Tapi saya kena ada perancangan yang detail. Kalau saya bawa masuk Gabriel, memang tak dapat sahabat. Memang tak cukup dana. Jadi saya sedang berfikir-fikir. Jadi ada masa sehingga esok lah. Dan saya ingatkan kepada sahabat-sahabat, deadline game week ini ialah pada jam 1:30 pagi awal pagi Sabtu. Kerana perlawanan Bournemouth menentang Fulham ialah pada jam 3 pagi awal pagi Sabtu. Jadi itu saja yang saya dapat kongsikan kepada sahabat-sahabat. Saya harap proses saya berfikir dapat membantu sahabat-sahabat untuk merangka pasukan masing-masing. Itu saja daripada saya. Jumpa lagi. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.